Sabab sadya ini papahinang sinallahu subhanahu wa ta'ala kanila. Dahil nga sabab yadto mga anak kapo at tiranan, aula-aula yari kita ni Uhamasa, nagsambulakot, iwan na kumuning kahalan. Hasabab sin kakahinang sin Yahudi iwan Nasara. Paibukun nila, pakuyakun nila, patagihun nila'y manusia, hahinang piyagtaayunan sintao iwan tao. Ada punim bariman usog, iwan bariman babae. Intiyay ma nila sadya, pagpakuyag, dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala, sabab tiyanto nila, doon in pag-agaran, doon in tutungbasan, kasanyangan marayaw, temporary, iwan kasanyangan kakal, adlaw kana. Mga anak po, ipatumtum ka to taniusin Allah ta'ala, in ayat ini. Tiumtum si mga sila nakauna rin kato, yamalan nila. Yamalan man nila, iwan tumtum nila hakarayawan. Dahon nila rihadun niya paadlaw akhirat. Hiwin nila haulihan. Parman si mahasut si mahatingi. Haayat. Amuin biyogbukan si mga sila. Bariman usog, iwan bariman babae. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. In unu-unu na, piyag na pakaniyo, unu-unu na sadya. Piyag na pakaniyo hadaan marayaw, haatulan marayaw, hinang niyo sadyain sabab, imagnapaka, iwan hipagnapaka, bukon da rin ka to taniuring dah Allah subhanahu wa ta'ala. In tutong basan sintuhan, pahuwa yukhlipu. Asiwi iwan dakula, matao diwan tiu-tiu, ganti anda sinallahu subhanahu. Inna katayma simpagganti bariman usog, iwan bariman babae. In bukon bariman usog, iwan bukon bariman babae. Di makatatas. In kabayaan nila, magtuy-tuy anugaraan sila karayawan. Sining karayawan wala nila panahin ng auna. In kabayaan nila magsamuhutang. Laong simbata biyaw ning kabayaan nila kas. Mga anak ka po, aun susungon na to para kala dakula. Aun susungon na to pakaradyaan dakula. Di kakausan si manusia hatulun. Sakawa imakakausan. Apabila na to iyamalaning karayawan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, yadto tiyatara makay mong ganti. Yadto tiyatara makay mo imarayaw. Dahil nga sababian mga anak ka po, abwabul khair kasira. Ilawang si marayaw, ilawang sing karayawan sa taud-taud. May ba inirimad tuwing tao palawang pamarayaw? Di sumud palawang pamarayaw? Injajagahan sin tao lawang, kukuun pa, tiyatakaran pa, lawang pabukun marayaw. Mga anak ka po, sumabot kita ni uring ha mga lawang.
Pamarayaw suran na to, hakabuhi, makasud kita ni watutong basan, hadlaw ka na. An-napaka. An-napakatu alal ahli. Pag napaka family. Mga anak ka po, mataod na siya. Family. Ayan naman sa nato, mga bata-bata, hiluputin nila, mga yung pagkaon. Ayan naman sa nato, nagtataka din, miskin habasurahan, naglalamu kay iwan kabilang tangan, iwan kahayup-hayupan. Mayta, tambul hakamatauran inlawang pamarayaw. Mga anak ka po, an-napakatu alal ahli. Pag napaka pa family. Uning kanganan family, asawa, anak, dua maas. Palanggungan. Sayan mga to. Misan pa yung kaaunan, wala nag-aaram-haram isla. Ako tika, nasabot yan to, nakalamod siya rin to. Hinangan siya lawang, ipapaukab kaniya. Hasabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi alal miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yabut yadtu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagnapakakaw. Pakatan mahadjana. Nagsarak kakao ang mga miskin. Nagnapakakaw fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Inyadtu marayaw. Sa wagawa. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haulihan. Bang inyad to marayaw, aong pinakamarayaw. Naunin pinakamarayaw, amuin nagnapakakaw, anak mo, family mo, kay manghud mo. Hari hikaluputin dila. Tanyo yan mga anak ka po. Imbanusim pagkauna masa na to ini, lupas. Wala na kadto patagdap, wala na kadto patagsuko. May tayad to. Tambul ilawang pamarayaw, o kabilawang pamangin. In bar iman usugi wan bar iman babae. Dito sila tumud halawang pamarayaw. Alhamdulillah. Yadto mga anak ka po. Hikarwalawang pamarayaw, iukab ka to taniyo, sinallahu subhanahu wa ta'ala, awla ha ummatin na pusan ini, kafalatul yatim. Adapun mo. Magmaulong kaw ha mga tao. Nawa na yung ama nila. Way mag-amulahi kanila. Nangako kaw. Tapil hi ama niya sa kaula-ula. Inhinang mo yan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
In ikaw, iwan sin Rasul hadlaw susungon natatapil. Pula-pula mo yan, intapil mo hadlaw susungon. Nabi, iwan, Rasul. Indayaw. Kita niyo yan, mga anak po. Labi aula hajaman tanu ini. Dubulun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maita sa taud-taud manusia. Nah. Fahuwa yukhlipu. Maita niya madubul. Sabab tiyan to nagantian sin Allah ta'ala. Misan pa ang kakunahan niya, ako tika magguna yung mga yaon, palawihon niya, in necessity. Narika to, way magkita simbiyad to, aming barhaja. Ang paimbar iman, usugi wambar iman, babae, amuad to inlialawag niya. Misan paon kakunahan niya. Hakuti kaaon niya tulawi magguna. Piyaunan niya na inyaddo. Kaulihan na insuko niya. Amuyan insipat si mga tao Makkah, iwan sin tao Madina. Hajaman sin Nabi. Sambil pabihaon aon. Bukon naman dito hula nila. Sambil aon dikat. Dahil nga sababian mga anak po, pajagahan katutan niyo, papasinguran katutan niyo. Lawang hikatu, asyayu alal aramil wal masakin. Amuin tao. Masusa siya, wang siyari makatabang hatao, way na mga kukan niya. Way na mag-amulahi kaniya. Hinda siyo yan. Laong sintauri ka to ilu valo. Way alta. Way roon kiabin sinisiusin. Ini karuwa miskin. Na hisiusin tao. Nakatabang harwayan, laong sintaura ikato ilubalo, natabang niya sin pagtabang kabayaan sintuhan, iwan si mga sila miskin barhajat, intutong basan kanya sintuhan, hikaisa. Kal mujahidi fi sabilillah. Biya siya sin nakapagjihad. Hama sa sin Nabi, hama sa sin sahabat. May taway na pagjihad sa biyaon, aon. Sa duwa ingin pakaradya. Na, biya sila sin nakapagjihad pi sabilillah. Yadto na mo karayawan ni anugara kanila sinallahu ta'ala. Isiren ti may mahad to, bari iman usog, iwan bari iman babay. Ini karwa karayawan. Wal qaimul ladzi la yubtir. Biya sin nagsasambahayang sunnat, di maghali. Doon ay nakawa niya darajat. Silawang sadya yadto. Biya siya sin nakapagsambahayang sunnat di maghali. Iniyaway absin niya sambahayang sunnat. Kaya masana to iniwang bayaan sumunat bang di waira. Nah, ini katu. Kasaim alladhi la yubtir. Biya sin nagpupuasa sunnat
ingkatan puasa sunnat, napupuasan niya. Ayan mga tuwan. Tuwing karayawan, yanug hara sinallahu subhanahu wa ta'ala, ahisiw-siw, imagmaaruy, ha mga miskin, ha mga sila, nanaykod na rin kanila, inuno nila. Wayroon makaadap kanila, wayroon makatawang kanila, hakuti kayaw nilawang pamarayaw, simud imbar iman usog, iban bar iman babae, in tutungbasan kanila, amunay nasabot tuwid. Mga anak po, halian tanim beta sin nabi, hasusung. Ingkatan beta sin nabi, Jumat. Hasusungon, maray magtagnan. Hasusungon lang niya, amunin kay napusan ini. Maglawagin tausin jakatan niya, way na mabaya jakatan. Takasin na pakanya. Na, panali ka mareho masatain. Misan hadyan sa sakatan yan. Intarisin tao mami sa sakatan, biasin tari pagkauniwang pag-inumiwang badyo. Tagna diya sa buwangan, wiron sa sakatan irkon, amura sa sakatan si mga tao ganarul. Biyaon tuan, sikad-sikad, nagtatali irkonon. Ikamilaw na makadsikad-sikad mo yan, way irkon. Tagna intawri makadsikad-sikad, bang way music. Kita niyo yan, mga anak ako. Imbar iman usug, iban bar iman babae. Nagtuyo sila. May tayad to. Piyakuyag sila sin Nabi. Biulan sangan sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, signal day nga tuwan. Ipagmisra singkog, iwan kuyag, hantara sin barhajat, hantara sin miskin, hantara sin nasususa, iwan sin wala nasususa. Amasa na to ini, lutangun sin kaiwanan ng tao nasususa. Lutangun pasusahon. Bariman usug, iwan bariman babae. Iangkat din liman niya. Manghindua pa Tuhan. Allahumma gfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Tuhan, pangayo niya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Dahil nga sabab diyan, Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya, rahimallahu rajulan qala khairan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya ulungan sin Tuhan, kaya lasahan sin Tuhan, dahil di hadunya sambil padlaw akhirat inusog. Pabila masabot na inusog, dana in babae. Bang nasabot in babae, wala nakalamod inusog. Na. May ta siya yan kaya ulungan sin Tuhan o dunya sambil padlaw akhirat, sabab sinaun na hinang niya rayaw rin nga Tuhan. Sabab sin miyakad siya sin karayawan, may ta sin Tuhan panabi. Nauno yan. Kala khairan. Di siya magbibis sa raputing. Di siya magbibis sa raputing, patuhan niya, papagkahin niya, pabaran niya, palaum simbahin niya rin. Hasabab yan to, kaya ulungan siya sinto. Dahil nga sabab yan, tabi ayaw nin tao putingan. Bang kaya lasahan sintuhan, in siya kaya astulan. Hikarwa aw sakat. Hikarwa kaya ulungan sin Allahu Ta'ala. Usog di da magbibisara. Naita, sabab aun waktu wang makataw din bisara, bukun na pamaraya. Na,
Naasubo imurid singguro doon na hadisin. Naon niya, uno yadto, guro na mo. Ingkabtangan marayaw. Al-kalimatu tayyiba, kabtangan marayaw. Uning kabtangan marayaw yan, guwa ding halawm atay nurun fil qalb. Cahaya halawm sinatay. Kaya nga sabihan, intaut putingan tabiya yaon, tigidlo minlaw matay. Sayang. Nah. Manganal kita ni marayaw, hindi matuha masa nato ini. Nagkabtangan na mangihim ang kamatauran. Nurun fil qalb. Sahaya halawm sin pangatayan, ingkabtangan marayaw, iwan sindi na kau magkabtangan, naguhundong kau ang pakawri makabisara, pabukun amo. Wasukutan, amindi na kau misara, pamangi, himayatun lirro. Kaya prutikan mo, kaya ayaran mo, nyawalihan mo. Nama sa nato ini, di da ayaranin jasad, di da ayaranin nyawalihan. Inayaran sin taw-taumpa kulongin, taumpa kulongin, panuisuy pa. Kapatan ngay mo sa law niya in. Sabi, nari na tuan, makasambahayang marayawa masjid, maglag, banghaw niya tao, yadto na yung katan nagjamay, siyari pa, may ta. Nagjajaga, sin taumpa niya, sa babiyaw na masjid, yaw mataw di mga nga. Nagsasapal yung mga suwarul doon. Kabdi kuno yan, mga anak ka po. Nauno yan to, mga anak ka po. Ingkabtangan marayaw, saraka. Ingkabtangan marayaw, sahaya halawm sinatay. Hindi na kau kumabtang, sabab ka na mabuga kau makalabi, mabuga kau makaputing, kaya ayaran mo, inyawalihan mo. Unim mana sing kayaran, way lummi sinyawalihan mo kabtangan, way lummi sinyawalihan mo katan pakarajaan. Nauno pa, yung kabtangan si mga sahabat si Nabi. Al-lisanu mas'ulun. In isa-isa sindila mo, pangasubuhan sintuhan. An kulli ma yantiku bihi. Ingkatan liapal niya. Pangasubuhan ko. Tayan tuan. Nah. Al-haramu ikabun wa ajab. Banging kiabtang mo haram, banging kiabtang mo mangi, siksa na magtuwing. Banging kiabtang mo pamarayaw, hisab. Pangasuhan ka. Tagawa, bukunin manasim pangasuh, kangiyon ka. Kabantukan kay mo. Kabantukan kay mo, adarat sintuha. Iwan kabantukan kay mo, hakatan mahadyan na hadlaw susung. Minsan hadyan di, hambuki school sadya, inanak niya nakakawa, kumlaw di, manuisuy, way kulong na kaya na naman, mga nakadto na ako pata si stage, way ko kaya na naman nagpapanaw ako. May tayad to, 5 yan. Mga kakasisin Allah Ta'ala. Nakaunin ba ita sintuhan, pagpakuyag adlaw ka na ka na. Aun waktu pakuyagunin ama, aun waktu pakuyagunin anak. Aun waktu pakuyagun sila magtautayan. Mga anak ka po. Na. Uno yung kabtangan sinali. Dia pakaradyaan ini. Naimud dunya. Inni'mat syariha dunya salaksa. Amin suku mo sa jari mo na maitong bang pila yung pandesal na nakaon mo. Di mo na maitong bang pila na insyakul pagi nakaon mo. Intawd sin ni'mat sintuhan.
yakpi ka ni'matuddin. Ay mutod kalupahin ni'mat pag-agama. Bang muri kalupahan, yung favorite mo pagkaon, yung favorite mo siyaro, yung favorite mo wadyo, yung favorite mo kaumpa, yung favorite mo sasakatan, yung favorite mo katanta. Yakpi ka ni'matuddin. Ay mo sadya kalupahi in ni'mat pag-agama. Maita, bang mo kaya tumtuman, in ni'mat pagtaat, in ni'mat pag-ibadat, nasa mo na yung kataan ni'mat. In pagkaon mo sinista ni'mat, in pagkaon mo sin uno-uno nakakaon ni'mat. Nabalis ka ta na. Bang wala doonin ni'mat pagtaat, ni'matuddin, ni'matulibada, inista kiyaon mo syuknan ka. Imanok kiyaon mo suknan ka. Insayulin katan babara pakiyaon mo suknan ka. Maita. Way nagmasyat sayul. Way nagmasyat ista. Misan ista makatul kiyaon mo. Kaubatanda. Bukon sila nagmasyat. Ikaw yung nagmasyat. Mga makatul kaunon mo. Na. Bangyad tumawihat tindagbus. Ikaw na intao kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'matul ta'a wa ni'matul ibada ni'matud din. Nasamwa mo ingkatan nikmat. In pagkaon mo nikmat, ingkatan pekerjaan mo nikmat. Uno pembeta si mga sahabat. Aun kalugian ha ummat na kauna. Malago ing kalugian jumatu ha ummat ini. Nahita. Ummat na kaunaon sin nila sa tiyo-tiyo. Ummat na kauna aun sa sakatan nila sa tiyo-tiyo. Ummat na kauna aun sin nila sa tiyo-tiyo. Yung ummat biyaon tuan. Bata-bata di pa school, baka gatus pila. Hindi lang nama makajarihan. Di kuno yan. Na, uning kalugian yan. Sababun lam yashtagil bihi. Kabata ba guway siya naghinang sinhinang kabayaan sintuan. Liupas niya yung kalungbo bago niya. Liupas niya yung kataw kasi niya, sinakal niya, sin pangatud niya, sin katan pakaradyaan niya. Lugi. May ta, lugi. Di siya karilan karayawan, siya liupas niya nun. Hikarua. Ilmun la ya'malu bih. Aun panghati niya, aun ilmu niya sa way niya piyaghinang. Aula, aun ilmu niya Quran, aun ilmu niya hadis, aun ilmu niya sara, isa-isa niya sadya. Lugi. Hamuk huruf sadya, nakapaingat ka, hari maingat. Hamuk huruf. Impahala sinambukuro. Bang hindo mo yung Quran. Unim beta sinabi, khairukum man ta'allamal Quran wal. Ikaw na yan, intaw marayaw. Tiap-tiap pambukuro, hangpo. Takaw yan to. Inyad to, haddul adna, ha, darap pa. Dahil nga sabab yan, imbari iman, kuyakan sila to. Khairukum. Sin nagbayta? Nabi. Sin nagpabayta? Tuhan. Imarayaw ka niyo. Amo na, mga sila ini. Amo na, mga sila. Aon padis.
khairum minad dunya wa ma fiha. Bangkaw nakapaingat hambuk tao. Napaingat mo si pag-aaram. Nakapag-aaram siya marayaw. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lami rin sin dunya ini iban sin loon niya. Way kiukan ing katan, ing kiukan da bariman usog, ibang bariman babay. Salta yan hamasan na to ini naglalawag. Yan hamasan na to ini namiti. Yan hamasan na to ini nagaanggaw ta. Ayan mga to. Na, in sumunod, malun la yunpik. Dihilan siya sintuhan rijiki, di na pag napakapakabayaan sintuhan. Pag napakasindualiman niya, tuo iwan lawa, pakabayaan sin napso niya, pakabayaan sin akal niya, pakabayaan sin syahwat niya, pakabayaan sin piyag isunisunan nila. Amma fi sabilillah lam yumpikhu. Di siya makahublot. Mabugat biyasin, yuhukutan simbasi. Bangi pag napaka paatulan kabayaan sintuhan. Bangi pag napaka pakabayaan niya, makaan. Imbar iman usung baliskan. Imbar iman babay baliskan. Hibu-bu niya. Way hikapin niya sadya lillah, kabayaan sintuhan. Mga anak po, amad timbiyay ta kato taniyo, nakahinapusan. Kabtangan sin Umar ibnul Khattab radiyallahu an, uning kabtangan niyan. Al khairu kullahu min indillah. Ingkatan marayaw, iwan singkatan karayawan, kagunahan sin tao, kagunahan sin hayop, kagunahan sin katan mahluk. Denga Tuhan, way rundeng hatao. Inlan nang long ninway na hinang sintuan hinangun na mo. Biyak na mga way run, sinjukup na katan. Way run, yung kagunahan si Manu si way run, payaon na katan. Magasimbol na kuman sila. Sa impanyap katantan yaun. Yutangan na sila akal, yutangan na sila mata, yutangan na sila katantan. Mag-asimbol na kumaan, yaun na katan. Kakaliim yan ng mga tao. Inwala lang na nahinang sintuhan, hinang unam. Na. Puno yan tuan, ingkatan marayaw, amurin din ato. Napagkay marayaw rin atuhan, pakayan niyo, indayaw, pabaran niyo, paahlin niyo, sin karayawan dengan Allah Ta'ala. Ay niyo pakayain karayawan. Biya kayo sinakal niyo, biya gisunisunan niyo. Biya sin Yahudi wa Nasara. Dahil nga sababihan sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tashabbahu bil Yahud walan Nasara. Ay kamu simingu da Yahudi wan Nasara. Na mga anak ka po, hindi majatuha masanatuin. Panaabiti sin Yahudi wan Nasara, inti ay masintaw. Inti ay madasimbar iman. Panaabiti, panawag-tawag, sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin kanabihan iban karasulan. La khaira fi ahli, wala khaira pinnas, waira karayawan papagkay niya. Waira karayawan papagkay niya manusia, bang bukun karayawan pang Hindu. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala, piya sampay singkahinapusan Nabi Iban Rasul. Tubtub na rin to, nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad, wa an yaj'alana min al-faizin, wa an yaj'alana min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana.
اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.